Kani kadai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilusatas im kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Rai ka High Power Committee jong ka yang dorbar Thawan ka Meghalaya ban thung da ka kanhuan kiriu shampang ka IIT ban tokit halo ka jing khalam ka tunum pulun bat ka jing shingan jong ka jing tay barok kawai. Kêu stat ka jing punan kam ya udrak sa padang ki khanna ki bahagarta khat ar bat khat laisnem ha Meghalaya. Bat beliau menteri rangba ke Meghalaya ukonrat ke sangma ya ke Jackfruit Techno Incubation Center TIC ha Institute of Hotel Management Maudiang Shillong hnin kesni. Ka High Power Committee jong ka yang dorbar Thawan ke Meghalaya hnin kesni ka larai bantung deka kanhun jong ki beliau batbit hakakam kata nak IIT ban jurim ya ke jing tua ka tunum pelun bat ke jing singan jong ke jing tay ka yang dorbar bar kawai bat ban pensange shwaru ya ke jing tay tat hadu bandadep a ya ka kaipon. Habaya keren bagi nong thok kubor henen kasni usong kunor jong ke yang dorbar Thawan uba met ba lengdo ulong banalor ka rai pha tokit hagakan hun IIT la rai ru ban khang ban rung sakajaka badon ke jingtai klem dayo jingbit. Haba jubab ya kawai pat ke jingkli menteri rangba konrad ke sangma ulong bau subcontractor Badri Rai and Company day uba pentre ya ke yang office jong ke NPP. Kajing pendan kam ya udroks ha kejela kala keu stat kata-kata kam tam hapadeng ki kena ki bahagarta khat ar bat khat laisnem laya thu ki riu shampang ki bala ajing mutru ya ke sorkar bakan sange na ka banyawi ki nong di drugs kum ki nong le kam bomman bat ban ampen shlo le ki ban di drugs bat ban pen bak jing shalan ya udroks ha kejela kan long ke beduna. Kalong ke beishir kai ban yo I bagi kena badang ke bat kisamla kilangop bat kerni hakajing di drugs ong President ke Meghalaya Users Forum MUF uba Neil Jaitley Kongwir. Menteri ke Kambari ke Sokar Pedeng Dr. S. J. Shankar ublaya kendo yo Secretary of State ke United States of America Anthony Blinken ha Tokyo hinin kasgi ulaya thu lengba ukerwo ba kere kren shapangat ma ha Ukraine bat ke jingju lor jongka bat ke waide kimat badonkam. Menteri ulaya kendo ru ya menteri ke Kambari jong ke Japan Yoshimasa Hayashi ha ka ba kle kren bat ya pelu chingmut halor kimat ke bede bat ka quad summit bat ru kiba ya day bat ka perthai shitlup ha ka ba kila menjur banya trelang halor kani. Ka MP jong katura ka agatha ke sangma kala bishar banya ya rukam pentrekam ki scheme bat program bala baiting ka da ka Sokar Pedeng ha Southwest Garo Hills ha ka jialang bala penlong da ka District Development Coordination and Monitoring Committee lane Disha Committee ha DRDA Conference Hall ha Ampati. Ha kajing alang ki ofisa jong kitna trekam bapher ki bapentrai ya ki scheme bat ki program jong ka Sokar Pedeng ki lapen ya la ki rukam pentrekam la ki jingla bat kum juru ya ki jing baki ya kendo kabalam sa ka jing slam ban pendep ya ki kaptu ka nitli ki project. Kani kadek All India Radio Shillong kabawan lam sapi ya ka kubor. Menteri rangba ke Meghalaya ukonrat ke sangma hnen kasngi ula play ya ke Jackfruit Techno Incubation Center TIC ke badan hak Institute of Hotel Management Maudiang Shillong ha ke baladon ringkat ru UMNA ke Mauring Keneng uba penyat sing sim. Kene ke TIC kede ke way ne ki artli ke center balabu ha ke jela hapo commission Jackfruit jong ke sorkar bat ke sorkar kadang penkre banbu ya ke Techno Incubation Center ha College of Community Science CAU Tura la ban penken mau baya commission Jackfruit la pelat ban pentrekam ha ke stem arja khatpra bat la pentrekam ya ka hapo ke Directorate of Food Processing. Ha kajing kren ple menteri rangba ulong ba kajing tmu jong ke sorkar ha ka bawanra ya ke ni commission kalong ban kentir ya ki lat kamai bat yarap ya ki nongrep bakin snguthu ya ke jing yo nong lengba kajing pinya yo ya usophan ulong ru ba kajing tmu ba khamat jong ki program ba pher ba ka sorkar kalashim kalong ban pen mentoy ya ki nongrep.
Ki sipai ke Border Security Force hakala singi ublay kila kem ya arngut kinong Bangladesh na East Khasi Hills. Ki arngut ki bala syakem na itu kum Muhammad Sujan Ahmed arpo sinem bat Muhammad Sukuri arpo arsinem bat la IT no yaki baro arngut haki pulit jong kadangar police outpost. Ka kubor na ka BSF ke itu ba Muhammad Sujan Ahmed uday ubana Sunamganj Bangladesh bat utmu banai wat kam West Bengal kat ba usukuri pan uday ubana nadia bat ubaya buat lang bat u. Kador par Shillong jongka Shillong umkyang bat kinong Shillong jongka kaya ro ya ke National Highway Authority of India NHAI ka bala shimkya ban penku ya ke khando bat ki mau bala tua na ka jing the ruslap ubajur ha ki khindet sngi bala dem ka bala wanra ya ke jing thengkali ha shilin ter ka surok lum Shillong rata chera. Kajing state ban penku ya kajing tua da ke NHAI kala penla ikikali bat kinong lit nong wan bakin ya da ke basung. Hakashiti show project director ke NHAI Shillong PIU o assistant headman jong umkyang ula pentim bahaki babun ki benta jong ke National Highway ke Bahenriu kamtam hapedeng ke kliat bat rata chera ke surak kalong ke basniu bha bat ke badap de kitliu sudah bat kani kala pentut shibun ya ke yat ke yeng jong kinong let nongwan. Kani kalong kajing pentim ya baro baka University Grants Commission UGC kala rai ban pelat ya ki khandai tali ke Central University kenthup ya ke North Eastern Hill University na ka CUET undergraduate arajar arpawar kabala sya ya ki bakin penrung ya ke samla puli na ka banta ka snem arajar arpawar arhajar arpawlai kumba ki jule minshua. Kani ka rai jong ke UGC kalami hadin bakala yok pediang ni kisiti kerpat na ke khandai tali ke Central University jong ka than chatay lamingi bat na ke sorkar jong ki jala ka than chatay lamingi. Kumbasan pangmut kisamla puli jong ka St. Mary's College of Teacher Education Shillong kalesion benta ha ka program ai jing hikai ka basita yaw lunter halor ka jing pentebet ya kisap ya kren ya khana balapin long da ka avenues lapin long ya ka jing ai jing hikai da ka jing thmu ban pentebet ya kasap ai jing hikai bat ka kren ka khana bat ru ban pen khlan ya ka jing shania holiday. Ban penkut ya kubor sa sisen ngan pensau ya kimat bakongsan. Rai ka High Power Committee jong ka yang doba thawan ka Megalia ban thung da ka kanhun ki riu shampang ka IIT ban tokit halo ka jing khalem ka tunum pulun bat ka jing shangan jong ka jing tay barok kawai. Kiu stat ka jing pendon kam ya udrak sa pedeng ki khanna ki bahakarta khat ar bat khat lai snem ha Megalia. Bat play Menteri Rangba ke Meghalaya ukonrat ke sangma ya ke Jackfruit Techno Incubation Center DIC ha Institute of Hotel Management Maudiang Diang Shillong Henin Kasngi. Kat tu ko kubor kelakut nak All India Radio Shillong.